نها خانم گلیستان کلچ کوچیت جا انقره لگل منه وکیلا سروک گروبا دم پارتیت پارلمنتویا ترکیه ده گلیستان خانم دم باش همازه بریا هر تشتی پرسا جوینا ویا ایرو بکم ونها دست به جوینا که کریه خویای و دریج بکشینه اف جوین دوی جوینه ده هون گوتو بیجا چه دکن هون آماده کاریش بو چه دکن وکدم پارتی Merhaba Dembaş Serçavan. Evet, bugün şu anda hem İleş Başkanı hem Hafsaruk'un men bajaran hem jî endamên Encûmena Partiyê em derbarê bangawaziya 27 Sibatê de me civîn saz kirin em îro sibê jî civîneke me heye roja çarşemê jî li gel parlamenterên me û hevserokên me şaredariyê em ê civînekê saz bikin di civîna îro de mijara sereke banga Brês Ocalan bû ev bangawazî em li ser wê daxivin li balê dikişîne ser rola wê ya dîrokî û li gor wê çi erk dikeve ser milê dem partiyê çi berpirsiyarî distûyê wê dane û de çawa ev berpirsiyarî bên bicihanîn em li ser van gotûbêjan dikin helbet bi rastî ev bangawazî dikare dîrokeke nû li Tirkiyeyê bide destpêkirin çareseriya pirsa Kurdpiriyên demokratîk bangekê dîrokî ye her wa hûn dizanin li beramber vê pêvajoyê PKK jî li hember vê bangê bangek daxwaz kir û agirbest ragihand hemû ev demam lê dinêrin hem li Tirkiye hem jî li cîhanê bertekên girîng hatin di vê warê de ev dikare bêgotin ku serdemekê nû destpêkekê nû ye di nava vê serdeman û de jî siyaseta demokratîk dê giraniya siyaseta demokratîk hebe û bi vê warî de jî em ê xwe li gor vê serdemê ji nû verê xistin bikin û xwe li gor hemû pêvajoyê amadekariyên xwe temam bikin û xwe li gor wê biguncînin û heft roj û 24 dem ji mêremê li gel gelê xwe bin û siyaseta serdeman û têkoşîna aştiyê bikin û li ser rê û rêbazên çareseriya pirsa Kurdiya biriyên aştiye em ê kar bikin ji ber wê jî em îro di vê civînê de vê nîqaş dikin hinek guhertinan di bername û tuzika xwe de di navê xwe de jî bike yanî guhertina nav di rojeva we de ye خیر نها روجوکی me wahanîne niha karê me destpêkî ku em lê qaşê li ser dikin ew ku em piştî ew tişta ku piştî 27 Sibatê destpêkiriyan têkoşîna vêyekê bikin û weke siyaseta demokratîk em encaman bi dest bixin li gel civakê û li gel gelê me li gel hemû aliyên civakê em têkoşîneke aştiyê bilind bikin û pirsa Kurd çareseriya we pêk bînin û ji bo vêkê xebatan bikin niha guhertina naveroka partiyê û navê wê rojevekê me ya wihanîne ji vê zêdetir ew bangawaziya hatiye kirin ji bo ku bersiv bibîne ji bo ku bibe pratîk Tirkiye dikare çi bike parlamento dikare çi bike desthilat dikare çi bike opozisyon çi bike me fokusa me li ser vê yekê bi taybetî parlamento divê serdemê de berpirsiyariyê were bigire em jî amadekariyên xwe li gor vê yekê dikin li aliyekê
جبوكو البرلمان تو سر راسكرين ياساي بين كرن خباتك ما وها هيا لا عليدن لرخصتين من نافچه و باجاران ام وان آگاهدار دکن و جبوکو ام لگل وان وی پیواجوی جگر ربی بیجن آمده کاری که ما وها هیا لالی دن لگل آلی دنین جواکی لگل روشنبیران لگل هنرمندان لگل نونرین باوریان و اپوزیسیون ام لگل وان تیم با هفو لگل وان نقاشام بکن و جوان را پیواجوی و بیجنو لگل وان پیشنیارین وان ور بگرن و وان جبکن بشکه و تکوشینه کار می دست بکن نها اوه جبروی جی پروسه که گلک تیرو تجاج بو مدست بکره هر وها هم بر به نوروز جی و دچن هم جبو که هم هشت آدار جی رخستن بکن هم جی نوروز و نوروز ای سال براستی بکن نوروزا چرسریا پرسا کردا بریا دموکراتیک و آشتیه و نوروزا سردمکن و آشتیه آرمانجا که ما وها هیا و خباتن ملگور وی کنه گلیستان خانم تا بحثا گوهرتنین کو دوی لمجلس بینه کر تا گوتم آماده کاری آویجی دکن گلو هونه پیشنگی جویه کرا بکن هونه پروژه یاسایان پیشکش بکن د مجلس دج بکو هنه گوهرتنین یاسایی بینه کرن چه دالی حقوقی ده چه جی دالی سیاسی ده راست هلبت ام دوام ویل گل اپوزیسیون و دستلاتش نقاش بکن دست که دستلات چه آمده کاری هنه هم نزانن دوی بلز آمده کارین خوش مره بیجن دا خازن ما اشکرن آمده کارین مجهن دست سری ده راکرنا تجربه لسر برز او جلان دوی بلس پینگا بناویتن در باره وی که ده همو پارلمانتارین ما پیشنیار نامک داید چارچوبه یا مافه هیویه در جوخوا اف پیشنیارا دادگاه مافه مروفان بو در باره گرتی نخواش در دوی سر راست کرنه کیاسی بکرن درباره گرتین لگرتیگه هاندست اوین سیاسی گلک دی گرتیگه هاندن او روبروی جهکاریان تنتوی یک سر راست کرنک لویه که بکرن قانون روبروبونا ترور هيا هركز جبر گوتنه که خواه جبر حلوست که خواه جبر چالاکیا که خواه وکه تروریست کاره براگه هاندن و بگرتن جبر ویه که جید قانون روبروبونا ترور بلز بگوهرتن اف کارن سرکنه که امد بیجن جبلی ویجی پیشنیارا 10 پارتین سیاسی جه هبو درباره قیوم اندش بکو قیوم نمینن دوی بلز او یک بی و ببه کارکی یاسایی درباره هر سرنامه که ده آماده کاری مهنه کمیسیون ما حقوق لسروی که کار کریه انجام نویجی آماده کرنه لی درباره وی مجارد حل بد وی دستلات جی پینگاوان با ویجه لسروان پیشنیاران جی دوی هم لگل دستلات با خونو دوی بلز دستلات پینگاوان با ویجه گلک دا خفتن 27 ثبات ممنونیت خوش را گهاندن هم سروکی مهپی هم جی تای بردوان سروک کمار گوتن ممنونن لی دوی افتنی وحان نمینه دوی بلس گاوین پراتیک بین آویتون و یا گاوین یاسایی بین آویتن ترکیه براستی جی جبوکو بولاتا کی دموکراتیک دوی سراراست کرنین یاسایی بین کرن ام جی دوی مجارده و هفتی و پی و لپارلمنت و امیدست بمساییه که تیرو تجا بکن امیلی گل هر کسی با آخوان نقاشه بکن به تایبتی دستلات جبوکو وان سراراست کرنین یاسایی بین امی پیوندی لگل وان داینن گلیستان خانم اندام والیگرین دم پارتی چوا دبینن و پیواجوی پیاما عبدالله اوجالان چوا دنرخینن ترسو دلیل جموان هنه گلو
نخیر هم دناف پارتیا مده هم جی دناف گله مده هم جی لگل همو سازین مده پشتوانیه که تمام بو بانگا برس و جلان هیا مشان دناوی و پیواجوی جالیه وی و باوری و باوری گلکی بهز هیا هل بد به باوری هیا لی به باوری زیادتر درباره پراتیکین دستلات آکپده اوجی چنه بله دما نقاش دست بکرن جیه کی جوتمه و حتی نه هم پولیتیکای قیام هم جی گرتن بردوامی آوان کاران دناف دنگ درن مده هنگ بی باوری چه بو او لبرانبر پولیتیکان حکومتیه لی لبرانبر او کاری که دخوازه برس او جلان بکه و او پیواجوه که ویدای دست بکرن باوریه که تمام جبو ویه که هیا دوی مجارده هر کس کیف خوشه و سردمک نویه و هر کس ویه که بناو دکن حوالین من هموجی از دجوین دابوم دبیجن اف سردمک نویه نقاش لسر ویه که نو که لجانا خوش ویه که تینن زمان دجبو کردان جبو ترکان سردمک نو دست پیده که رو پلک نو و دبا سیاست دموکراتیک بلند دبا او همو پرسکری کم که امیرو دجین دی به رین دموکراتیک بین چاره سر کرن اما دریه خوش بو سردمکی وها و کریه ام دزانن که برپرسیاری آمد چیه ام دزانن که بار سر ملیمت چیه لی داوی ده ام دزانن که سردمکی نوجیه حوالن ما وکی که من جی گود جبو او پیواجو کو برز او جلان دای دست بکرن پشتوانیه که تمام ددن و ام هموجی لپشت و پیواجو نو بانگاوی پشتوانی آوی دکن گلیستان خانم جدمک دریج ویل ترکیه بحثا هلبجارتنه که پیش وقت چی تکرم به تایبتی اپوزیسیون بحث دکه اگر هاتو هلبجارتنه که پیش وقت چه بو و اف پروسه آشتی و جارسری ببسدم که هون وکنمونه پشتگیریا هف پیمانیا جمهور بکن باشکره و اف نقاش اف پیواجو کنجکتورا نهاو نلگور هل بجارتنی نقاشه که وها دبینن هونجی گلک باش دزانن برسا کرد 100 سالن لترکیه هیا نه لترکیه پشتی شریعه کمی جهانی کرد بسینوران هاتن دا بشکرن لسر 4 ولاتان هاتن دا بشکرن و دناف 4 ولاتان دمان 100 سالن لستاتیو خود گرن لمافین خود گرن لزم دخوا جبو زمانه خوا با خوان چاندا خوا بجین گلک تکوشین دان ما همیان به هفره ای رو دوی تکوشینه ده دری جبو قناقه که نو و بونه امجی ev mesela ku eşin ve giran hene em nakin beşeke nikaşın helbijartini me tücare ki ev yek nekriyom jina pe ve jin nakin birus o jalan ji qat buha niziki ve ki nabe beruva ji ve ki hişyariyan li ser ve ki dibêje bila tikez ji bu ve mesele ji bu berjewendiyên xwe partiye bi kar neyne wiha کار لسر نکه اف مسئله کی دیروکیه ام کاره کی دیروکی دکن ام کاره کی جدی دکن دبیجه بلا تو پارتین سیاسی وی که استثمار نکن ام بحثا بروجا ترکیه دکن ام بحثا مافن گلن ترکیه دکن مسئله که کو بردلین و گله گرانن ام به وی جدیتی نزیکی وی مسئله دبن اگر هلبجارتنه که پیش وقت بکرن جی پشتوانی کرنا یکی یان جینا نقاشه که وهانی نه لی موتیواسیونا منها براستی او کو پرسا کرد برین آشتیانه و دموکراسی بیچاره سر کرن آوا کرنا کمارا دموکراتیک و دناوه ده ناس کرنا ستاتویا کردان و بدستخستنا مافین کردانه او تکوشینا کو حتی نها کردان مشان دیم دخوازن انجام ور
بله گلیستان خانم پرسامی هر داویش گلکی درباره شاندا ایمرالیه ده به اندام و شانده سر سوریا اندر گوتیه هفته پیش و دست به دانوستندنان بکن لگل شاندین جعالی حکومت و دولتی و ناوروکا وان هفدیتنان و چه بگلو و لسر چه گوتو بیش بینه کرن Sorun demokratik ve barışçıl yollardan çözülsün. Kürt halkı haklarını بلا alsın. پرسا کرد به Bu دموکراتیک acılar به چاره dinsin. سر کرن بلا اوش Yeter ki, نجیان کرن تاني Ya birincisi bunlardan birisi Sayın Öcalan'ın koşullarıdır. Çünkü ilk günde söyledik, bunu bugün de söylüyoruz. Sayın Öcalan'ın bu süreci yürütmesi için koşullarının düzeltilmesi gerekiyor. Yani bütün bu örneğin PKK'nın sürecini yürütebilmesi için PKK ile kendi örgütüyle iletişim kanallarının açılması و gerekiyor. مسئله بمشینه دوی قنالین را گهاندن درام براوان ده هبن جبو کو به تندرستی اف پی واجو بمشاندن دوی برزو جرام بکاره لگر هر کسی باخ و زمینه وی که جو به پیکانین اف جی یک جو خالن سرکه یا دنجی سرارس کردن یاسایی نه هلبت گرتی نخواهش گرتی سیاسی یاسای قیومن حتی یاسای روبروبنا ترور گلک سرناو هانه ام دخوازم دمک نیز دبین با هاو لسروان نقاشان بکن سر بگجی دوی چارچوبه ده گود ده تماسک دنابرا مود اصلات ده چه ببه ده روپرتاجا کو دایه ده گلکی سپاس خانم گلیستان کلچ کوچی سروک وکیلا کوما دم پارتیه جان قریتو میوانا مبو سپاس کود دما خدامه